Jadi winner first runner up, second runner. Total GPA result phải xuống khóa. Anh Thiệu result phải xuống khóa. Mr. and Miss Hosakri Beauty Pageant 2024. Murui Moni, Maimo, Moni, sponsor Murui Moni tahu. Selagi hari keha, boha, ansisa dono masanai, bangun kesini, semua bos kami tunggu apa? Mungkin tahu. Mr. Boy, Miss, announce, kena jodoh hono, sini jelas saja semua apa no sini final result. Mr. Beautiful Smile, Razavir Depurma, dan payah jam saya ini Razavir Depurma. Beautiful Smile, bukan mulai itu. Miss Beautiful Smile, Yasmita Rian, Beautiful Smile. Oke, Brani yang tu hai di baiknya ang rong thambai Samino kamu rong thambai Samino Brano ke hasenas trego Brano trophy apa ini Bruno kamu rong thang ses kali ini selama kamu oi lagi kedek kamu tak kedek Mr. Miss Beautiful Smile, Haige to bahaya pokoknya jodoh hona. Happy Dan, Razavir Depurma, Hasmita Ria, Miss Beautiful Smile. Mungkin tahu kan? Mari Khatsaha. Best photogenic. Best photogenic. Photo buya na jomai ma. Photo buya na jomai. Miss Jessica. Box asoma. Box phono. Best photogenic contestant number Mr. Love Kumar Tripura. Kita mau nunggu photogenic. Best photography. Foto tu saya naik temu video ini saya berangkat mesti naik temu foto. Meher Putri Rian, Meher Putri, berangkat foto tu saya naik temu. Untuk berapa? Hanya berapa hanya saya bertrofi di Pemaya. Roton Bay, Sebastiano kamu.
Roton Riang Sabastina Roton by Sabastina no kabo Brahma Bhaye ni sales by Brahma trophy affect maye Number 18, my God. Joto yapo khola di ko bodi phule Joto yapo khola de amnai Braga photo jodi photo pisaye nai thobo photo pisaye nai thorma slabai bro tini bo Mr. Miss Hosaki Beauty Pageant 2024 ti Braga photo pisaye nai thomera Miss Prostik Love Kumar Tripura Meherbati Riam Mari Khaksa Roton by Sabastina Untuk si Mr. and Miss Hosaki Beauty Pageant ni keha page to Facebook o abo page o bang thau je vote mainai like mainai abo bini keha tung Brahma Bhaye du ri maiye tung keha khelai botungo audience stress borobo tung category keha timo ba kla keha bui keha no dinai boro puilo haslarori ang contestant namole sasia direct munu sanai audience choice Mr. Jacob Rian biar baca Oke, Facebook o ciri page o bang like pai ha Mr. Jacob Rian Oke audience choice Briori mai ha Miss Susmita Rian Miss Susmita Rian Please shoot out ini je audience choice misiyo shoot here Susmita Rian Oke Brahmo Rian Mahia kabo ini Brahmo sales boy jadi trophy Rian Mahia Davi Pemono Romano kabo bro jadi stage of Mahia Brahmo jadi yang tu yang perfect Mahia angka bawa menurut baik Javi be menurut mana kamu jadi ini audience choice mana jadi jadi yang tu tunggu berapa yang baik main je menurut lo jadi tunggu jadi rumah Sabastina Joto yang kalau di pusat tal hai buk bang thau jadi peso buk bang thau ini này tôi có tính cả wah bolon lor ya kan meseng tempat sama ya kan cucu iya
Bari kaksaha, mono rumah baik. Contoh ya Pak Polo, contoh. Kaksaha, mono rumah. Nano payah mai banawo. Dabin no bari kaksaha mai payo. Backstage game. Number 16. Second runner-up. Contestant number 16. Devendra Rian. Okay. Thank you, Bruni. Second runner-up. Miss. Contestant number 15. Khabirul Rian. Second runner. Manam Jiras. Enggak, berang logo no, cung. Maka ini cukup panjang pokok ini dia prano bono Jepang ya Pak Inai cung ya sok magini prano cung 사실은 이게 뭐야? 저기 사실이 이게 뭐야 봐요? 이게 좀 파사라나 아그 개미 응시에 하나 건피우스 레노 정화복에 의냐 라나가 파스 라나가 Second nak tahu, jadi ro semua ke, jadi bos untuk kali ini. Ada boleh, bari contestant number 4, Sumur Rian. Contestant number 4, Sumur Rian. Bruni kau boleh apa ke? Contestant number 1. Jabrono, satu yang maya kamu. Ini hayam maya benai. Ini Susmita Rian Bai Suresiano Brano lo Rian Bai ya Sabastinano kamu sekarang pasar lah dan kaksahan suami yang baik dinaboti Rian no
nomor Riang, Rina Putri Riang, runner bari khasta prano Cepo, dapat dinai Susmita Bhai, Suresh. 3,000 ke bawah. Oh itu, mana na? Apa baru kan angkat pas topan ya? Bari khasta, jadi tahu Suresh Bhai Susmita no, get ini. Mau baru kali mana mana? Kayaknya kuliah tu. Asal okey. Mr. Contestant number 6, Mr. Subhajit Riang. Tadi menunjuk sekali dia si pejak. Tahu? Prius Pemantau. Lagi menunjuk. Pas tambah. Ini soalnya berkelas. Asal warna role ya. Pas tambah. Kalau colong, Angga Miss Hosagri Beauty Pageant 2024 is contestant number 5, Miss Gilani Riang. Merepak. Pas mana kau? Orang tambahin sini, Mr. and Miss Hosagri winner. Masalah gitu. Juga Brano sini yang tu yang punya maya angka bawa sini Brususu Culture Organization ni Bang Presiden de Bino Ketunai Nkuyong Lili Keprang Loga Tunai Bradley Semani Mr. Hosagri Miss Hosagri Resmi Riang. Jangan terlalu lagi, Mr. Hosagri Subhajit Riang. Sekarang teman kita saya sekali nilai. Saya dapat dinai sini Bang Presiden. Kalau saya dapat dinai, Baik. kita kau kali dinai. Kalau kali dinai, last year ni winner Rengbi Riang. Oke, tapi ni Miss Hosagri Tunanggi Riang. Orang yang cek bisa dinai sini Bang Presiden. Apa lagi? Jom tono, mari kita sah. Sini logo-logo tunjuk, sini logo-logo.